والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Insyaallah kita lanjutkan surat Al-Fil. Surat Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر sini a tipis. Alam tara, ta juga demikian. Jadi ta dibaca tarqiq. Ra-nya tebal. Alam tara kaifa, ka. Kaifa, ka fathah. Jadi bunyinya ka. Kemudian ketemu dengan ya yang sukun merupakan madlin sini. Jadi tidak boleh cenderung kepada ya, bukan kai tapi ka. Kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. A ketemu dengan sad di sini. Jadi A-nya tidak boleh tebal dengan asha, tapi asha. Bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum, yaj'al sini jim keluar dari tengah-tengah lidah, huruf syiddah, dan termasuk juga huruf qalqalah. Jadi tidak boleh keluar udara. Yaj'al, bukan karena jim bukan huruf hamas. Alam yaj'al kaidahum, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ta ketemu dengan dhad. Ta tetap dibaca tipis. Tadlil, tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim, a tipis, ra-nya tebal. Wa arsala alaihim. Jadi a tidak boleh tebal. Tidak boleh dibaca wa ar, tapi wa a. Wa arsala alaihim طيرا أبابيل. Ya, semuanya tidak ada pengaruh ke khaisyum. Wa arsala alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Tarmihim. Sini ta-nya tipis, ra-nya yang tebal. Jadi ta tidak boleh ikut tebal karena pengaruh ra. Ta. Tarmihim. Mim mati kita dengan ba, ini ikhfa syafawi.
ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة. Rapatnya bibir ini kuat karena idgham. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم jelas. Hu juga jelas. فجعلهم كعصف tipis. كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Baik, kita ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Demikian, wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.